jutro, dobar dan, dobro večer, meni je Bogam jutro, ko što možete vidjeti, eto ono, nenaspavan sam, ipak naš život youtubera, gamera, influencera je takav, non stop se radi tam vam, sad će oni reći nešto odmah krenuti napadat, ali nema veze. Uglavnom ljudi, dobro došli u našu 5. emisiju Game Time-a. Sa vama je Namik Nuni Đulić, danas poznatiji kao Nuni, ponavljam kao Nuni, a današnji moj gost je dobar moj prijatelj, drug i brat Alen Vanimi Žabo. Alene Žabo moj, dobro došao. Hvala na pozivu, hvala. Hvala Burazeru moj što si došao. Sam dio ove odlične gamerske emisije. Eto je, vidiš, ovo je sve što puče, Jarane, gdje da gledam, ovdje ćemo gledat. Puče inače ovako prijateljski, to se vidi odmah da je od srca ono da smo dobri drugovi. Alene moj, prije svega, kako si mi? Dobro, sve. Vidi mi ga. Ode, gdje ćeš to? Po koljenu. Jest, pravo je, sjed vama. To ste vidjeli možda u prošloj emisiji, ljudi moji, malo ja to tako, mislim. Vidim ja, evo da vam malo da se nadovežem dok nisam s Alenom krenuo pričat, pratim ja to sve i komentare i sve. Meni je drago što ima i hejt komentara i dobrih komentara, to je dio našeg posla, je li tako, Žabo? Da, dok je hejtera, tu je para. Bravo, bravo. Ovako, Alene moj, da prijeđemo odmah na stvar što se tiče gaminga, svi znamo da smo ovdje najviše radi gaminga. Svi znamo dobro da je naš Vanimi, vi gledalci, svi mi znamo da je naš Vanimi dobro poznati Žabahudin. Siemens čuvar. Da. Kanović, Drmix. Da. Pa možeš nam malo detaljnije nešto reći o tom, da li još igraš u stvari GTA i kako je nastalo to ime Žabahudin Siemens? Žabahudin kako je nastalo, tako smo u srednjoj školu zvali. Aha. Tako smo u srednjoj školu zvali, a ne igram više GTA zato što sam se sad preusmjerio na drugi kontent. Aha. Tako da, što se tiče Siemens, Žabahudin čuvar grada, to je inače poznato ime, na svim serverima je dignut spomenik njega. Inače on je poznat po, znaju ljudi. Da, ja sam stvarno, prije kog smo mi baš igrali, prije nekih 4 mjeseca je baš bilo. Da, tad je baš bilo brutalan GTA roleplay, svi znamo da je to baš bilo gledano. Eto, čuli ste danas ni Alen više ne igra, ne znam, dosadilo mu šta li već. Pa dosadi, svaka igrica dosadi nakon nekog vremena, Da. Ovako, znam također, Alene moj, da smo igrali i CSGO-a i Call of Duty-a i sve. Ti si bio i FPS prije igrač i išao si po lanovima. Pomoći nam neki mali događaj, mislim, da malo porediš i kako je bilo prije, kako je bilo danas što se tiče tih igrica. Mislim, kad ti je bolje bilo? Ne može to prije pored s ovim novim. Mislim, hoću reći nekako je to bilo prije bolje. Da. Znaš i sam išao si na lanove i kako je ta energija prije bilo, to je sve bilo prijateljstvo to nekako, znaš, bitno ti otići družiti, igrati tu, znaš, nije ono bilo nešto da ti nekih nagrada ili nešto, bitna je ta energija bila, danas to je izgubilo to svoje, ne znam, Da, ja to kažem, jer mi smo zajedno bili u Zenci, ako se sjećaš pod šatorom kad je bio na LAN turnir Call of Duty-a i to je... To su bili dani. Da, to su bili stvarno, ja kažem da je prije sve bolje bilo, ali evo sad smo tu, mi gaming, Game Time emisija, da popravimo ove vaše igrice malo, znaš, da ih malo... Da, što me probaci, eto ljudi vidite. Ali ne moj, svi dobro znamo da mi gameri se najviše opuštamo u stvari kad uđemo u taj neki gaming svijet i sve. Možeš mi reći ti, uz koju igricu se ti danas najviše opustiš, onako zalutaš sve, baš se uživiš, koja ti je danas najbolja igrica što bi ti mogu reći za sve? Pa evo, u zadnje vrijeme sam baš streamao ovu jednu igricu na Vanimi kanal, The Last of Us 2 i to sam baš uživao u tome. To je baš ono što sam uživao igrajući u toj igrici, gdje sam se baš mogao upustiti i priča i sve 10 kroz 10. Da, pošto upratili smo, vidjeli smo da Alen također ima tu i streama, ima 1000 kanala, kasnije ćemo o tome. To su pravu, ja kažem, što se tiče gaming, ja kad uđe se to se na sve zaboravio. Ja sam imao čak problema, imao sam problema, brate, sa djevojkom. Jel se tebi kad to dešavalo? Znači, volim curu, razumiješ, brate, ali u stvari više volim igrice, kontaš, više volim igrice, to mi je bilo prije nekih 6-7 godina da ispričat usput. Ja sam njoj lagao, moj Alene, brate, da spavam, a otiđem igrat igrice, jer mi je branila da igrice igram. Jel se tebi kad to dešavalo? Nije mi branila, ali što je nama igrice, to je njima šminka. Bravo, upravo. Valjda. To treba, evo ja danas kažem. Bolje je sad sutra ti soženiš, ja soženim. Bolje je da moja žena kaže igraj tu, sjedi lijepo ti je sve. Nemoj da mi braniš to, nego da idem u kafanu, jel tako? Bolje da si kući, pored njih da igraš igricu. Upravo. Ma sve su žene iste, aj ti smo to uvijek govorili. Da, tako. Ovako, Alene moj. I čuvajte se lijepih žena. Da.
lijepi, a dobro, lijepo žensko je svačije žensko, jel tako? Dobra je ta, jel de? A mi samo nabacujemo, nije koljeno ljudi moji više. A ja, ovako Alene, svi dobro znamo ko je bio, i evo i sad je Vanimi, 2017. godine ti si digao bosansku scenu na neki veći level, na neki veći nivo. Svi znamo da si bio prvi na Balkanu, da su svi znali za tebe. Ima tvoj kanal je čak brojao 550.000 pretplatnika. Pa možeš nam malo i detaljnije nešto reći o tome kanalu? Zašto je ugašen taj kanal? Šta je bilo? Imaš neki... Pa vidi, nema neki pravi razlog zašto je ugašen. Neki kažu plaćeno, neki kažu ovako, neki kažu treće, četvrto, a uglavnom ugašeno je zbog ti neki YouTube pravila. Da. Ali ono, ne znam se taj pravi razlog gašenja mog kanala, ali ono... Da. Šta da se priča? Nažalost, ja kažem... Nažalost. Ali evo opet, Alen je poznat po reakcijama. Alen je prvi donio bukvalno i diss trackove na ovu balkansku scenu i sve. I vidio sam sad, mislim, pošto su zvali, ja se pravim sad, ja votel stvar, znam više od njega šta radi, ali eto, bit ćemo ozbiljniji, znaš, malo, znaš. I vidio sam također da si u zadnjih mjesec dana, čak 40.000 subscribera dobio na trećem svom kanalu na kojem radiš reakcije. Pa možeš nam malo... To sam prije mjesec dana počeo, jer stvarno nisam 3 godine snimao taj svoj, što smo rekli, originalni content. Main content, i stvarno su mi ljudi, iz dana u dan su mi pisali, ajde molim te vrati se. Jer sam stvarno, poslije gašenja prvog kanala sam izgubio volju za tim contentom, jer što bi radio dalje to. I jebi ga, nekako ljudi mi pisali svaki dan, molim te pokreni te reakcije. I odlučim prije mjesec dana da to počnem snimati i stvarno sam dobio nenormalnu pozitivnu podršku, da dobijem 40.000 novih pretplatnika, to je za mene baš puno znači, nakon svega toga. A da, nije to mala stvar. Da, nije mala stvar, i hvala od srca. Upravo. Također imaš i svoj kanal gdje streamaš igrice, možeš nam malo o tom, pošto je stvarno zanimljivo. Koje igrice sad najviše igraš na svom kanalu? Mislim, PlayStation je li tako u pitanju? Na tom stream kanalu najviše forsiram PlayStation igrice, zato što pa ima, zato što za tu konzolu ima baš dobrih igrica. Dobre priče. Ja volim dobre priče, ja to baš volim i uživim i svašta nešto. Kao što sam malo prije rekao, Last of Us, to je baš nešto što sam uživao. I sad isto prazim Tomb Raider i uživam jednostavno u tome. Vidio sam čak ja i ti smo pričali baš što PewDiePie igra onu igricu, kako se zove ona Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, jest. A da li imaš plan možda da igraš tu igru? Pošto je stvarno zanimljiva za kontenta. Mislio sam nekako, kako sam gledao, nije mi se nešto baš svidlo. Dobro. Ali treba dati publici što oni žele. Upravo, baš tako. Tako da streamaš, što da ne. Baš tako. Što se tiče Team Lensa, Alene moj, svi znamo, bio si baš nedavno prije nekih 3-4 mjeseca pravio stream, ne, prije mjesec dana si napravio stream i neke stvari rekao, pa da li imaš neke planove u budućnosti što se tiče Team Lensa? Što se tiče Team Lensa, imam planove u budućnosti. U 2021. nažalost ne možemo ove godine taj projekat pokrenuti rad na tome zbog koronavirus, nažalost, tako da to sve ostaje za 2021. Aha. Eto. Čuli ste ljudi moji, Alena našeg, za kraj imam pitanje, Alene moj lijepi, mislim da kažeš, da malo dadneš, pošto je ovaj dečko, svi znamo dobro da je pljuval po ljudima, i svi čini mi se... I to mi se odbilo od glavu. Da, čini mi se da mi se odbilo to od glavu, nažalost, I ko je kriv za sve to, možeš li mi reći na kraju samo? Čoda. To je bio moj Alen Đavo sa pitanjima, ljudi moji lijepi. Sada ja i Alen idemo zajedno da pogledamo recenziju jedne nove igrice ko što smo navikli. Ja inače, Alen, volimo da komentarišemo stvarno što se tiče igrica i to, mislim, uživamo o tome. Pa eto ljudi, hajmo zajedno da vidimo šta i kako će naš Damir sa svojim, slobodno mogu reći, SEXI glasom da igricu tu malo objasni kako i šta. Uživajte. Erica Mason. I'm Sergeant Blake. It's extremely likely whoever killed your father killed Mr. Johar. Is there anything I can do to help? Sony je u mjesecu julu korisnicima PlayStation Plusa uz uobičajene 2 igre dodao bonus u vidu Erike. Nešto skroz drugačije i rijetko viđeno.
Erika nije video igra u klasičnom smislu, već interaktivni film gdje su vam ponuđene mogućnosti od čijeg izbora zavisi dalji slijed događaja, to jest kako će se priča odvijati. Kontrolišete ženskog lika pod imenom Erika koju glumi Holly Earl. Ono što u mnogome utiče na njen život je nasilna smrt oca koja je progoni u snovima. Pokušavajući da potisne ta sjećanja, pojavljuju se novi dokazi zbog kojih se ponovo pokreće istraga. S obzirom na vrstu igre, nikad ne kontrolišete kretanje lika, već putem touchpada birate akcije koje će Erika obaviti. Neke od tih će biti velike odluke koje će dalje razvijati priču, dok će druge samo nastavljati scenu. To iskustvo stvara dobar balans između brzih odluka i onih za koje imate vremena. Detalje poput brisanja kondensa sa ogledala da pročitate skrivenu poruku i slične mehanike koje vas tjeraju na sve brže odluke stvaraju napetu atmosferu, jer nikad ne znate šta igra može tražiti od vas. Čitavu igru upravljate touchpadom, te je zbog toga omogućena opcija da umjesto gamepada koristite svoj smartphone, što je odlična stvar jer je preciznost mnogo bolja. Za kompletiranje igre je potrebno oko 2 sata, međutim zavisno od vaših izbora postoji više završetaka, tako da je replay jedna od opcija. Film, to jest igra, je odlično snimljena, iskorištavajući široke kadrove ruralnog okruženja te krupne kadrove prirode čije boje dolazi do izražaja. Razni uglovi kamere odlično prenose sve emocije Erikinog putovanja, a sama gluma je vrhunski izvedena. Erika je iskustvo drugačije od onog na koje ste navikli. Faktički pruža priliku da odlučujete šta će se desiti u filmu koji gledate, a priča spomenutog trilera je intrigantna i napeta. Eto ga ljudi, vidjeli smo recenziju Erike naše, nadam se mi smo uživali, ja i moj Žabahudin Simen Žabo, što bi se reklo, sad će ovo mim biti da se po koljenu udaram. Ali nemoj, idemo sad na ono što ti voliš, svi znamo da si ti također VR, jel tako, igrao si horore, jel tako je to sve, mislim Alen ovo nije ništa novo, tako da idemo da vidimo našeg Alena kako će da odvozi krug, naravno svi gosti koji dođu, koji budu tu gosti, vidjet ćete, sad je prvi, ja mislim, Nedim Lepić, drugi je Đala Brat, treći je Namik Nuni Đolić, četvrti je Cera, pa da vidimo sad našeg Alena kako i šta, i Buba je tu, jel tako, i Buba je tu, jest, Buba Koreli je tu, sad ne znam kako te pozicije idu ljudi, pošto ja to ne pratim, to prati moj šef Damir sa glasom što radi recenziju. Hajde više ja ne pričam, idemo na VR, hajmo. A mogu pa? Da se ugodam, a jesna? Samo što će mi se zamantati. Šta je ovo? Nikad nije, ne može nikomu, ne, Kaj umre, Kaj ti umre. Ti će ti Kaja što na ovo. Šta je ovo? A to čina. Vidi ovo. A dobro skonto. Moraš malo samo preznih oči više. Ja. Sad ćemo. A ja malo detalje kad se traži. Sad idem. Malo mi ove patke, ne ono... Sad idem pravi. Ovo je test, jel? Sad idem pravi, ajde. Idemo žabo. Sad ide pravi krug, eto ti ko. Ko je ono? Pa ti!
Ne, čoda! Šta je ovo? Šta ne krce? Dobro je. To te čoda ispred tebe. To, bolji si ovdje. Samo gaz. Nisam loš. Ajde. Ajmo, brate moj! Ima je vid na tribini, brate, jedno braća Skarbija naš. Pogledajte jede kako... Ne mogu, Da, mati! Ma bo vidite jede kako imaš. Pogledaj dole te jede. Vidio sam sa nene. Jes, ne. Dobre. Mislio je nazad kako je auto. Nisam brate. O, pogledaj u tribini, znaš kako je dobro. Boga, Ode, jara. ode čoda. Ajde, mažeš malo. Ajde, brate, možeš. Nikad ne odustaje Ana Lazarević. Nikad. Dobro je, ništa, to je sve sponzorski. To je sve tako trebalo biti. Ja. Lani, Ali odar ti onaj, Fred, bolje je sproći, to ti je testnik. a pusti njega. Tvoj prozor sad, zbaci ruku, slobodno. Ajmo sad ga, sad ga žabo, sad Njega. Pogledaj lijevo, naš ruku je dobar fokus. Gledaj platina, gore skoro špiljanja. Da, sjećam se. Jedno kamora. Vidiš gore. Dobro žabo, jara. Nije loše. Je to? Jes, koliko je odvozio? Eto ga ljudi moji, vidjeli ste mog Alena, više se normalno zezo nego što je vozio, malo mu je patkama, da digni patke da vidim kakve su. Iste. Dobro je brate, dobro je opet, super, nema veze, šta? Dobro je odvozio ljudi moji. Ja mislim da ste zadovoljni i to bi bilo to što se tiče ove emisije ljudi moji. Prije svega da se zahvalim mom bratu Alenu Žabi, hvala tu Razoru moj. Ne, tebi hvala. Hvala tebi što si nam bio gost ove subote, ovog dana, ove sedmice. A ljudi moji, vi ako niste stigli da gledate subotom u 9 sati na Impera TV kanalu, na televiziji normalno, obavezno pogledajte na Imperia TV YouTube kanalu, ljudi moji lijepi. Bacite like, bacite subscribe i šta da kažem više, Alen, imaš ti sam za kraj da kažeš nešto? Like i subscribe. Like i subscribe ljudi moji lijepi. I još ljudi moji, ako imate neke sugestije, neke ideje, malo da nam dadnete šta, kako, šta, neke, možda imate svoje prijedloge u vezi igrica, u vezi pitanja, u vezi gostiju, jel tako, ali pišite nam na gametime@imperia.tv. To bilo to, nadam se da ste zadovoljni, nemojte šta zamjeriti ljudi moji, vidimo se, čao prijatno, uživajte, čao.